Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong shnong jong kanatiang dagaway kasur kila dawa naka delimitation committee ban penne ya kanatiang umladang constituency bat omdei ban pharya ya kashnong nartiang ya kani karai la shim ha kajing lang pat ba kabala long ha pratrik naitung ringkat kajing don lang uwa he shnong uba mom phalangki bat secretary shnong uba sati suwer bat kiwe kiri rang ba katkum ka delimitation committee la sakhi bala phya ya kashnong nartiang haki artali ki constituency kata ka minsu nongjingi bat ka mudup umladang kador bar shnong nartiang kalapan her buntli ki jingtho syaka delimitation committee ban kerpat ban pene pensa ya ka constituency ka baminta handai omshim la pene ya ka ni ka constituency kam gi pai ba teman snya bi halar gani Rejiawa ga committee yang ga Joint Hill Autonomous System Council dan ga delimitation committee yang ga Joint Hill Autonomous System Council simkiar ga lane kini ga jingdawa yang i man ga sukses i gam na galing yang dor bar chnong wora gini pai ba ga em ini rengkat ba ga em chiung chesem da dep rai ga te tor ga jingong ga yang na semen da pai ba da rai gi wow boycott lane dam sendon thabun hagani ga election MDC to ai gam te pai ba ngawa hetsno nartiang wa ayu eka ketuga simpia kontensi yang ka delimitation committee ai jingeto dimenta ka snong nartiang dan nagaliang yang nga depaman ni kedor bar snong ni kesngi ni bentau perca ya kani ka jingle yang ka delimitation committee kam ta me jingpia bat penduk pertui ya ka snong nartiang dia ai tehni por kedor bar snong darai go percaya ke ni te nagaliang yang ah kerpat ya ke delimitation committee o puni biang go ye pertu yang nartiang haji to nartiang konsensi te hagijing to kijing pia ya ka nartiang hagi abenta kamtam ya ga yamulong nartiang woto nang hap ko kijing pa kijing yu kayong awes no kini penyo jing snyau si ku kro ya ke snong ka thaw i woro ai kuwi te kini ke meeting kador bar snong ko man ne ski ta persnyau tho dus katri snong yang i ini por te kepa dus katri wo punche wo company ha jing to ko kador bar ne ski boleh sebut to nga do o katri snong yang kador bar snong nartiang pelun muragwi to kat kamu dusnya hi ya ikente nau he chanam ka jingmot yang ni kadar bar chanam go pemani mene gesngi praterek yang benai wenyau arajar persua he jing ito wa yo yu ya ke tu kubor lane ga draft wa ga delimitation committee yang ga Joint Hill Autonomous District Council na pempena pai ba go penman go ya ga public hearing men step usngi kendeterek haitai ha district library hajuai hamantong gamte igam gi khon yang chnong ha pai ga tu ga draft dab dijing sausi wa ga chnong narting yang i ga chnong ko pau nam ga chnong ga te ko em ga nam ga pertuj na do sedang kamong haga MLA em ga wan narting hanre ha pai ha ga tu ga draft pen sausi ga i tala dalum orjani yang ni ga dor bar pelun menegesngi debenta ya perkat seni ya gani ke kam ni bha to gani do ke kam yap kam im yong ke chnong ke thau ke yong i to hadin wa dia perlu jing modi halor gani ke phang ne halor gani ke kam hi jing to wa ke jing cha le dusman la ne ke jing phia dusman yong gani ga delimitation committee yong ke Joint Hill Autonomous District Council ya ke chnong ke yong i kam ong arbenta em go hini gerpam le yang ga Joint Hill Autonomous District Council ya ga chnong ga yong i kawi da un kom bos nyao si do ga wa pendo go
yai pertut ke nartiang konstituensi kawa arwan kamong i gajo ke chenong kawi na gadong na ga chenong yang i gateto gadong yamulong nartiang kam kawi na gadong da cha phia go kat kam hagani ga draft chagawi tawen ga konstituensi hijoi porle na galing sakisen kam open kemo wa la da phia gi yagani ga dong em ko ka chenong ga yang i wat chipayu le daw man ga jing thabot mar chawi kawi payu chawi konstituensi wi payu chagawi konstituensi to wa kam ong em gi khon yang ga chenong go chong hai ni kawi payu chong chei ni kawi payu chong chai ta chadong yaw chong gi jar jar ga dong te hijoi porle kam he chenong yang i na da dep do ong chwa ha ga tu ga wada dep lai ong churman yang ga delimitation committee u he chenong ang ito u chong hai ta dong yaw mulong da man u kabut ke yang OM go dong yaw mulong da kani ke committee ra go yang kani ke dong yaw mulong u he chenong wi man thabut jar wir chenong dai i kam na galing yang ga bar chenong em ru kwa ai u he chenong yang i u em u chwi i chwi kani to man go bakla ba to jo we he chenong to thabut le ha ga jo bagaimana vi bai ba i percaya ga to wan ra da gi kat bi yo la ya ga ni ga jing thmu bi yo i percaya jeri ngau he chnong ni le to yo em lang chiru i thabut hai ni ha chnong nar tiang ne konstituensi nar tiang hi to penmi biang gi ga ma ju ta i gam ne gi ling yong ga chnong chim khia ye ga ni ga kam de benta wo u percaya ya ga jing thmu yong ga delimitation committee ya ga ni ga wow post kala ni wow pensnya go haga public hearing i men step gesni daw lai cimentai hitai ya public hearing rang dawan men step hitai wo percaya ya gani jing temu yang ga council ya gani ga wo phia ya gi konstituensi kam jo open wir pertek ya ga chnong go yang i kam jo wow phia arling ya ga chnong go yang i dan halor gani ga phang i gam na ga ling yang ga chnong nang kong da dep i u penman yang kedua bar chenong hari ni gibenai udah dep haga kharar tarik yang benai wale yang ni usnem how you ya ketu ke draft ketela ke draft komi chepang gani ga phang chepang gani ke delimitation hi ya gi konstituensi hanre hawa de chem ya gani sedang ni gam kedua bar chenong wo rai la rejia wa gani ke draft man go paka i gam na galing yang kedua bar chenong upercaya ka dan hejo ipo da rai kedua bar wong cimentai hak election MBC te haden wa dalai chami wa chairman yong ga delimitation committee kamong haitai hajwai de chami wa haga ar phanyau tarik yong banai wale hak de chami wa chairman yong ga delimitation committee hawa ya kalami phulu jingmot ya ni kam na galing yong ni chairman yong ga delimitation committee taw kani ga kam kani go mi kani ga draft ong go fake kani go top ong percaya ngakut ya di komiti yang rengkat ke komiti yang pi doi perlu jingmut di halor gani kam hadir udang gamte idaboi ya ga wichti da kerpat ya ucerman wa khut ya ketega komiti hare wadap receipt ya gani ga ka chithi nei kam galing yang kedor bar chenong kap yang i emer ketega jingkut naite da bo bing is kawi reminder ha gani ketiyau ni ha gani benai go dap da wan yang isi chenong da hagatai ga chithi da eu ya ga jubab ga respon mo kamong lembaga chithi ong wa ya gani ga jingkwa ga yang pi wa post ika ha public hearing te kamong la da post ke public hearing i ga gani yang chnong snyai ya ga te ga jing da wa yang i emrago ga jingmut kanu la ga jingmut yu pen bani ga gani ga draft ko katte ko wa da pia penban tani da penwir penban ye pertuk yang ke chnong hei pertuk yang ke narting konstituensi da rano i cha nong jingi menso kam ong i ge jo em nakmat tani nakle i pertuk katte kam man da poistre he jo i por yu kam ong katne ye ge dong ya mulong da cha pia cha do chitai cha ngodop ladang konstituensi menchwa jo em narting ladang kan ni wen hei thau narting mi de ngodop man tip re na gnu daw le boy em chalendet ka jing thmu yong gi ru chimet yu fan toy chimet i gam na ga ling yong ga chnong percha jori ga kani ma step
kama ong duk tene wa igam ke chenong dau lai percaya hitai dan ni agam yu ki pai ba na perdi kinong chenong yang ke chenong yang i da em gi hagani ke yung dor bar hol hawat da yer em woro gi kon yang ke chenong le da tip hi gam ini por to i por rep por thung i por closing i por rep sing i por khai so so te da bon gi nong chenong yo lai ki jari ki ikan hanre ka tele kat wa em ini de yen percaya ka jo ko nong rim wa wip pagwi ka thuluyung yong ka chenong narting iu percaya ya gini jing tmu yong ka delimitation committee ya ka chenong ka tha yong i hejoi por section ban la to wiya man kat gam ko tu chi ko da be men chwa ya ka delimitation committee to opne ga i kam jo ko constituency amri wo ko kwa ile wo phia la ni wo ra i chwi ni ba wa ile wo ngam te kat gam ko tu ga proposal ko mi na UCM haga warta hagitu chwa pumi gi aga notification jing itu au phia constituency ongi gi jing mot ko phia ya ga constituency to upendap ye uduna u a ye watam hanre kamu yu even tibrite watam tibrite uduna hijing skit i gam ganarti yang ko em chwa kita ke pertu constituency to u ra gi sela dunai to u a gi sela datam penban phia arling gi ga chnong yong i penban penwir gi seperti ini keling yang kedua bar chnong go man mene hate mi di plu jing mot na gi gobor lang gini go em ro ini lagi man be man pa gi kroklut yang ga chnong ro gi simenta i rai wa gani i percha jorika yer go man ne yer yung ngai ya gani gi jing le yang ga delimitation committee te hijo por le la ga delimitation committee sim khiar go ya gani gi jing da wala ni ya gani gi jing percha yang i to ra do gani gi luti dau perchang i neni chikmat kat wa ye wo percaya gani wo lai wan i da ga wi galuti de benta ga kam yap kam im yong ga chnong ga tha ga yang i doi te ni gi kiten was chisen kam gi pai ba kamam snya bi halar gani lewa em ye pro kon ng chnong percha ya ni ga jing thmu yang ga delimitation committee to wa men step de tip yo peman ga public hearing andre hitai da bo ga por wo ya klami wo percha dosan minit don hi dala da klami chipon gi phang la nei la da mut ye jing mut chipon gi jing mut man go ko yo por ni tai daw i penmi gani kubor ne gani gani us mentu kadang wa ga perthai yo tip go i gam ga chnong percaya ya gani ga jingle yang ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council ta section segawi ma kabong dang kelam kabong dang mi dei perkat te gam da rai ha te yo wi kubor kabong hagi social media ha ga tu ko layak ar penyau terik la rejiawa ga committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council dan ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council simkiar ga dan kini gijing dewa yang i man ga sukses i gam na giling yang dor bar chnong woro gini pai ba gu em ini rengkat ba gu em chiung chesem da dep rai ga tor ga jing ong ga yang semen da pai ba da rai gi wow boycott dan dam sendon tabut hagani ga election MDC to i gam te pai ba boycott